Efetivo Comissão de Direitos Humanos Austrália, Leanne Smith, louva Timor-Leste, também consegue convocar consultação anual pada lahat conaba direitos pada desenvolvimento. Comissão de Direitos Humanos Austrália sente orgulho atau sai parceiro iha atividade de consultação pada huluk nebe halau iha Timor-Leste hafuengnya adesão histórico ba ASEAN. Hateteng Leanne Smith liuhu sinia diskursu iha salam pal sprint fatuhada kintane. The Australian Human Rights Commission is thrilled to be able to partner with you all for this incredible consultation today, which really invites us all to not only reflect on the importance of the right to development, but to commit to action towards achieving its objectives. I'd very much like to thank AICHA, particularly AICHA Timor-Leste and AICHA Malaysia, for convening the activity today, and also the Office of the High Commissioner for Human Rights, who, along with us, are supporters of this event. We're particularly proud to support today's consultation as the first AICHA activity hosted in Timor-Leste since their landmark accession to ASEAN. And if you wouldn't mind joining with me, I think that's something worth celebrating. So congratulations to Timor-Leste. Nia loba parceiro basic entre Timor-Leste no Malaysia nebe prova Timor-Leste nia compromisso nuda defensor ba direitos humanos iha região ASEAN. Leanne Smith mos lova adaptação iha tinan rihun 2005 ba declaração ASEAN kona ba promoção direito ba desenvolvimento no direito ba damai. Nia dihantang katak ASEAN iha posição único atu garante katak direitos humanos no participação equitativa sai núcleo ba política regional. Marcus Fallo, STL News.